Oni koji do sada nisu znali šta je domen još su na vrijeme da nauče. Domeni su, kratko rečeno, internet adresa za vaš website, za aplikaciju ili za vašu e-mail adresu. Domen je zapravo osnova, a ono što se nalazi ispred nje opisuje za koju svrhu služi. Recimo, www.mojdomen.me predstavlja website, app.mojdomen.me predstavlja aplikaciju ili peđa@mojdomen.me u stvari predstavlja e-mail adresu. Dakle, ono što se ponavlja u sva ova tri slučaja mojdomen.me je u stvari internet domen koji vi zakupljujete na određeni vremenski period. Zašto je to važno? Zato što imamo izbor koji hoćemo domen da registrujemo i se u stvari svodi danas na to šta hoćemo da predstavimo tom našom prezentacijom ili kako hoćemo da naša mail adresa izgleda danas. Domeni se registruju kod hosting ili telekomunikacionih kompanija koje pružaju usluge hostinga. Hosting je mjesto na serveru, specijalizovanom računaru koji je 24 sata povezan sa internetom na kom vi fizički postavljate vašu prezentaciju. Dakle, ako želite da napravite svoj web sajt i ako ga napravite na vašem računaru, da bi on bio vidljiv cijelom svijetu, potrebno je da se on postavi fizički i skopira na server koji je 24 sata vezan sa internetom. I da se osim toga zakupi taj domen. Da bi zakupili domen, potrebno je da odete na sajt neke od ovih kompanija. U Crnoj Gori ih ima nekoliko, ali kao primjer smo uzeli www.menet.me. I da tamo prođete kroz proces naručivanja i plaćanja hostinga i domena koji vi želite. Taj proces je prilično jednostavan i ono što vam treba, ako ste tinejdžer ili dijete u pitanju, treba vam pomoć roditelja da se izvrši plaćanje putem kreditne kartice. Dakle, sve što vam je potrebno je aktivna mail adresa i kreditna kartica, a cijela procedura sastoji se iz nekoliko koraka. Kad dođete na sajt, ukoliko nijeste, potrebno je da kreirate nalog kod te kompanije, a ukoliko ste to uradili ranije, treba da se prijavite. Nakon toga je putem forme, jedne obične forme koja se popunjava, potrebno odabrati koji hosting želite, da li je Linux hosting ili je Windows hosting, a što se tiče odabira samog domena, potrebno je kroz popunjavanje forme provjeriti da li je domen neki zauzet ili nije i ukoliko nije zauzet, onda ga izabrati zajedno sa tim hostingom i izvršiti plaćanje. Zavisi sve od kompanije do kompanije, ali za nekih 50 eura do 60 eura ja mislim da se može naći hosting zajedno sa domenom. Domeni se osim kod domaćih mogu registrovati i kod kompanija kojih u svijetu ima dosta, a neke od njih su recimo GoDaddy, One and One i mnoge druge. Prvi domeni koje je uspostavila američka vlada bili su između ostalih .com, .net, .org, .edu, .gov. Najstariji i najrasprostranjeniji domen je .com, njegova namjena je komercijalna i uglavnom ga u svijetu koriste kompanije. Org i edu su ekstenzije koje su naročito edu, koja je rezervisana za američke univerzitete i škole. Dok je org predviđena za nevladine organizacije i taj domen je dostupan za registraciju iz bilo koje tačke svijeta. Nakon seta prvih svoje nacionalne domene dobile su sve države. Nekadašnja Jugoslavija imala je .ju koji su kasnije zamijenili pojedinačni domeni država. Domen koji je dobila Crna Gora pokazao se kao jedna veoma uspješna priča. .me je interesantan iz dva razloga. Osim što predstavlja našu državu u svijetu zbog značenja riječi mi na engleskom jeziku, što znači ja, taj domen je dobio i specifično lično značenje. Ta vrijednost u engleskom jeziku je u stvari dovela do globalne popularnosti crnogorskog domena, nacionalnog domena .me, jer ga ljudi prihvataju ne samo kao opis Crne Gore, nego ga i prihvataju kao svoj lični opis i mjesto gdje mogu na neki način sebe da jedinstveno prikažu. .me domen može da registruje bilo koji pojedinac kod neke od hosting kompanija koje ga imaju u ponudi, a domena koji se nude je sve više. Jedan od primjera koji je Crna Gora, crnogorska javnost imala prilike da se susretne je i domen .bar. Jer šta taj domen znači? Taj domen znači i grad u Crnoj Gori, ali isto tako ima ono dvostruko značenje. Bar u engleskom jeziku kao
kafić. I to je ono sada što je svjetska javnost prepoznala i kako će u stvari taj domen biti promovisan na dva načina, i kao grad, ali i kao odrednica za web prezentacije koje postavljaju vlasnici kafića. Do juče su građani Bara imali ekskluzivno pravo da registruju ovaj domen prije bilo kog drugog u svijetu, a oni koji namjeravaju tek da registruju ovaj ili neki drugi ne treba da zaborave da pametno surfuju.